aka kanya niwumva hari intambara y'isi ntuzagire ngo uri kurota. Oya, nibyo. Kandi niba uri no kurota, menya ko izo nzozi zawe urimo kuzikabya. Nibyo koko intambara y'isi irahari, si inzozi. Mu mwaka wa 2023 urimo kurangira n'umwaka wa 2024 urimo gutangira, icyavugwaga yari amakimbirane yari hagati y'igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya kwa Putin. Ibyo tubyumva kandi mu matwi yacu turaceceka turanuma, tujya muri ya makimbirane aba ari hagati y'ibihugu runaka. Ba rubanda rubugufi twaranumye twumva ko ari intambara iri hagati y'abakomeye gusa ya ntambara yaje kuvamo igisa n'intambara y'isi, kuko nanjye byangezeho uri kuvuga aka kanya. Kuko Amerika kandi icyo gihe n'Ubwongereza, Ubufaransa nabyo byayinjiyemo. Gusa nubwo babanje kuyinjiramo biteruye n'amategeko cyangwa se bakayinjiramo mu buryo buteruye, ariko baje kuyifatanya kuko nabo baje kuba abafatanyabikorwa b'iyi ntambara. Icyo gihe Amerika yatangiye gutera inkunga igihugu cya Ukraine mu buryo bw'imyitozo, ibikoresho, ibitekerezo. Ubwongereza nabwo buraza, Ubufaransa nabwo buraza, n'ibindi bihugu bikomeye cyane ku isi nabyo bigenda biza bigatera ingabo mu bitugu igihugu cya Ukraine. Byagezeho kandi naho habaho amatora ya kamarampaka yo kuvuga ngo hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, ushigikiye nde, urahagana he, uri ku ruhe ruhande? Ibyo byarabaye kandi na rubanda rugufi cyangwa se bya bihugu bito bito bidafite ijambo ku isi nabyo bigira aho bibogamira cyangwa se aho byerekeza. Nibo byibuka neza bamwe batoye yego, abandi batora oya, abandi kandi barifata, nubwo kandi abifashe bose byafashwe nk'aho bari ku ruhande rwa Amerika. Ubwo niba uri ku ruhande rwa Amerika wari uri kumwe na Ukraine, niba uri ku ruhande rw'Uburusiya ubwo uri umwanzi wa Ukraine cyangwa se witandukanyije n'igihugu cya Amerika. Tuvuye aho kandi twaje muri Afrika, mu gihugu cya Isarel. Intambara yaje nako kwimuka iva aho ngaha mu Burusiya cyangwa se na Ukraine, iza aha ngaha muri Afrika, iba iya nyayo. Ubu ibihumbi n'ibihumbi byarishwe, abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu, abandi bava mu byabo sinakubwira. Sinje kubabwira iby'iyi ntambara, ibiri mu ntambara ya Ukraine cyangwa se muri Isarel, kuko murayizi byose uko byakabaye. Niyo baba kandi ufunguye telefone yawe cyangwa se mudasobwa yawe, utubona inkuru ya Isarel n'umutwe wa Hezibolla, Hamas na Libani. Bikiri kwibazwa ni ukumenya niba uyu mutwe wa Hezibolla wajya mu ntambara. Ese ushobora kujya mu ntambara yeruye na Isarel? Ese ubundi uyu mutwe wa Hezibolla ni nyabaki? Nitwa Eric Nshimimana no muri kumva. Naho iyi ni TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politike, byose nta handi wabikura atari kuri TV Rwanda. Wowe ukomeza ukore subscribe, ukoreshe yamaze ibiganiro byacu na documentaire zacu bikugeraho umunsi ku munsi kandi bishya. Amateka yaranze isi, ibigezweho ku isi, ibyaranze isi n'ubuzima bw'isi, ubukungu, urukundo n'iterambere, ubumenyi bw'isi, byose n'ibinyabutabire n'ubukorikori bijyanye na tekinoloji tuzabiguha umunsi ku munsi. Naho ko subscribe aka kanya, menya ko utangiye urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye. Gusa reka nsuhuza abaturanyi bo mu gihugu cy'u Burundi, Ngozi, Cibitoki, Bujumbura, namwe muri za Uganda, namwe muri za Tanzania, abari mu gihugu cya Kenya, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe kandi mudutera inkunga muri Kota Masimbi, ndabasuhuje bahaye ikaze. Gusa ndagusabye ngo ntege amatwi umva akantu ku kandi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye nkuhaye ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda.
Sheikh Hassan Nasari akuriye Hezibollah kuva mu mwaka w'1992, ariko hashize imyaka myinshi cyane ataboneka mu ruhame ngo yigaragaze bamubone. Minisiteri y'ubuzima ya Libani ivuga ko abantu hafi 500 bapfuye kandi ibihumbi barakomereka na bihumbi za mirongo bava mu byabo mu bitero by'indege n'intambara za Isarel byatangiye kwa mbere iyo biva kagera. Bikavuga kandi ko imirimo ya Isiraheli ikomeza kugenda izamura umunsi ku munsi, ndavuga imirimo y'intambara ya gisirikare. Mu mezi 11 gusa ashize, ibitero byambukiranya imipaka bya hato na hato byagiye byiyongera umunsi ku munsi, ariko nta bitero nk'ibi byigeze by'intambara bibaho mu myaka itambutse. Ubu bushyamirane buva ku ntambara muri Gaza, aho Hezibollah ivuga ko irimo gufasha abanyapalestina. Uko bimeze ubu kandi hari ubwoba ko hagiye gutangira intambara Yeruye ishobora kwinjiramo n'ibindi bihugu by'Abarabu byo mu burasirazuba bwo hagati. Hezibollah ni ihuriro rifite imbaraga zikomeye cyane mu bayisilamu b'abashiya, rigenzura umutwe wa gisirikare ukomeye kurusha iyindi muri Libani cyangwa se Libanon. Yashinzwe mu ntangiriro z'imyaka y'1989 cyane, abenshi bari kumva aka kanya ntabwo twe twakavutse. Ishingwa kandi igihugu gikomeye cyane cy'abashiya Iran ngo ihangane na Isiraheli. Icyo gihe kandi ingabo za Isarel zari zimaze kwigarura amajyepfo ya Libani mu ntambara irimo icyo gihugu iri kurwana. Hezibollah yitabiriye amatora kuva mu mwaka w'1992, kandi kuva ubwo ni umutwe wa politiki ukomeye cyane mu gihugu. Ishami ryayo rya gisirikare ryagabye ibitero bikomeye cyane kuri Isiraheli ndetse n'ingabo za Amerika muri Libani. Ubwo Isarel kandi yakuraga ingabo zayo muri Libani mu mwaka w'2000, Hezibollah yigambye ko ariyo yazirukanye icyo gihe. Kuva icyo gihe kandi Hezibollah ifite rwanyi babarirwa mu bihumbi n'ibihumbi ndetse kandi n'ububiko bunini cyane bw'intwaro za misile mu majyepfo ya Libani. Hezibollah kandi ikomeza kurwana na Isiraheli mu bice byegereye umupaka n'imisozi ya Golani n'impande zombi zikije cyangwa se n'impande zayo zikikije. Ibihugu kandi byo mu burengerazuba Isiraheli, ibihugu by'Abarabu byo mu kigo cya Gulf hamwe n'ihuriro rya Arab League byita Hezibollah umutwe w'iterabwoba. Mu mwaka w'2006 intambara Yeruye yaradutse hagati ya Hezibollah na Isiraheli, itewe n'ibitero bya Hezibollah byambutse umupaka bigahitana abantu batari bake. Ingabo za Isarel zateye amajyepfo ya Libani ngo zigerageze gusenya burundu Hezibollah. Gusa ntibyashobotse, ahubwo kuva ubwo yongereye umubare w'abarwanyi bayo kandi ibona izindi ntwaro zikomeye cyane kurushaho, na n'ubu ngubu intwaro zikomeye za kirimbuzi. Wakibaza uti ni muntu ki Hassan Nasari ukuriye uyu mutwe w'igisirikare wa Hezibollah? Weho ndagufasha kuko mpari ku bwawe. Gusa komeza utege amatwi kandi wumve amakuru nkuha, amateka ndetse n'ibijyanye na politike mu isi byose nzabiguha. Urukundo, imikino n'imyidagaduro byose nzabikugezaho. Sheikh Hassan Nasari ni umunyedini wo hejuru cyane mu bashiya ukuriye Hezibollah kuva mu mwaka w'1992. Yagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma uyu mutwe ugira ingufu za politike ndetse n'iza gisirikare muri Libani. Afitanye kandi umubano wa hafi cyane n'umukuru w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mu myaka myinshi ishize Nasari ntaraboneka mu ruhame, bikekwa ko kandi ari ugutinya kwicwa na Isiraheli. Gusa akomeje guhabwa cyangwa se guhabwa umwanya ukomeye cyane ndetse n'inzira nini cyane. Akomeza guhabwa nanone umwanya cyane muri Hezibollah ndetse no gutanga imbwirwaruhame zicishwa kuri za televiziyo buri cyumweru. Dore ikindi kibazo kandi ukuriye kwibaza nanone hano kuri Bizaza TV Rwanda: ingufu za Hezibollah
zingana iki? Ziherereye he? Hezibollah ni umutwe witwaje intwaro ufite ingufu kurusha iyindi yose ku isi. Ihabwa kandi inkunga y'imari ndetse n'intwaro za kirimbuzi ndetse na Irani. Hassan Nasrallah yavuze ko uyu mutwe ufite abarwanyi bagera ku 100,000, nubwo ibigeragero byigenga bivuga ko bari hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 50. Abo ni benshi kandi batojwe neza kandi barwanye intambara nyinshi cyane. Bamwe barwanye intambara yo muri Syria. Hezibollah ifite ibisasu bya rokete biri hagati y'ibihumbi 120 ndetse n'ibihumbi 200 ndetse na za misile nk'uko ikigo Center for Strategic and International Studies kibivuga. Bikekwa kandi ko ifite za misile zirasa indege z'amato hamwe na za misile zigera kure zishobora kuraswa imbere cyane muri Isiraheli. Ako kanya ziravuga ziti turashe Isiraheli yabo muyonga. Ifite kandi intwaro zigezweho kurusha umutwe wa Hamas wo muri Gaza. Hezibollah yajya mu ntambara Yeruye na Isiraheli ni ikibazo kibazwa aka kanya ka none. Ukuri kukibazwa nanjye kukibaza kuko gikomeye cyane. Imirwano idahoraho ya hato na hato hano na hariya yatangiye tariki ya 8 Ukwakira mu mwaka 2023 nyuma y'igitero cya Hamas muri Isiraheli, ubwo Hezibollah yarasaga ibirindiro by'ingabo za Isiraheli mu kwifatanya n'umutwe wa Hamas. Kuva icyo gihe uyu mutwe wagabye ibitero birenga 8,000 byose bya rokete mu majyaruguru ya Isiraheli ndetse no ku bindiro bya Isiraheli mu misozi ya Golani. Yarashe kandi za misile zimena ibifaru, misile ziraswa ibimodoka cyangwa se imodoka z'intambara ndetse n'iz'imitamenwa ikomeye cyane. Inarasa kandi ku bindiro bya gisirikare ikoresheje drone ziturika. Ingabo za Isiraheli zarihimuye icyo gihe zikoresheje kurasa bya muzinga ku birindiro bya Hezibollah muri Libani n'ibitero by'indege muri Libani ku wa mbere mu gitondo cya kare yaho. Mbere y'ibitero kandi byo ku wa mbere, Minisiteri y'Ubuzima ya Libani yavugaga ko abantu barenga 549 bamaze gupfa kuva mu Kwakira mu mwaka 2023. Benshi kandi muri bo bari abarwanyi ba Hezibollah, ariko nibura 137 bari basivile nk'uko iyi minisiteri yo ibitangaza. Abategetsi ba Isarel bavuga ko abasivile nibura 25 ndetse n'abasekere 21 bamaze gupfa kubera ibitero bya Hezibollah. Abantu barenga 200,000 bamaze kuva mu byabo ku mpande zombi z'umupaka w'ibi bihugu. Abakurikira kandi iyi ntambara bavuga ko kuba indege za Isarel ubu zarinjiye muri Libani ari ikindi kintu cyerekana ko ibishobora kuvamo intambara yeruye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zimaze igihe zishyira igitutu kuri Isarel ndetse na Hamas ngo ibintu bicururuke kandi muri Gaza haboneke agahenge. Hezibollah yavuze ko kandi izahagarika ibitero kuri Isarel ari uko imirwano muri Gaza ihagaze, nuko zibivuga. Iyi ntambara kandi ikomeje kubica bigacika, ikomeje kubituma iterambere ry'abaturage risubira inyuma, ibikorwa remezo bihatikirira, kandi intambara irasenya iyubaka, niko umunyarwanda yavuze. Ngaye nguko mwene muntu iyo atari mu ntambara aba ari mu byishimo, iyo atari mu rwango aba ari mu kaga gakomeye cyane, kandi iyo atari kwinezeza aba ari mu biza byaziye isi, amapfa ndetse no kuba ikirere cy'isi cyacu cyarahindutse, haba icyo bita greenhouse effect cyangwa se global warming. Gusa nukomeza gukurikira amakuru ya Bizaza TV Rwanda uzamenya byinshi, amateka n'ubuzima bwaranze isi, indwara ndetse n'ibyorezo byaziye isi tuzakubimeza tubikugezeho, umenye ko wakirinda n'ukuntu wakirinda indwara ndetse n'intambara muri rusange. Gusa icyambere nuko ugomba kumenya amakuru. Nitwa Eric Nshimiyimana, nayindi nteguza naho ubutaha.